Yesu ashimwe. Hallelujah. Reka tubanze dushimire abayobozi ba Gisubizo badutumiye kugira ngo tubane muri iki gitaramo cyo kuramya no guhimbaza Imana. Dushimire n'indi miryango yose yivuga butumwa iri hano, abakozi b'Imana batandukanye, abashumba, abavuga butumwa, abayumbe, umuntu wese waje kugira ngo tubane muri iki gitaramo cyo kuramya Imana no kuyihimbaza. Turamuha ikaze muri iki gitaramo. Ndashimira ubutumire bwanyu nakiriye, kandi byaranejeje cyane kugira ngo mbane namwe muri uyu mwanya, muri uyu mugoroba. Nubwo nakunze kubana namwe kenshi, ariko ndabakunda kandi mfatanya namwe, kandi umuryango wanje wose murabana kenshi. Mboneraho umwanya wo kubashimira kubera ko mwabashe kudufasha kurera umwana wacu, arakura, akurira mu gakiza muri ministeri yanyu, arashaka, kandi byaranejeje. Mwarakoze cyane. Hariho ubwo burere bwiza naboneye muri Gisubizo, kandi ndabibashimira. Kubera rero umwanya n'ibikorwa byinshi, reka mbe mugufi, ndeke gufata umwanya munini kugira ngo twinjire mu ijambo ry'Imana. Tuze guhana umwanya uriya nari mbonye wo kuramya no guhimbaza, nubwo ndashoboye ziriya mbaraga bagifite, ariko uyu ni umurimo twakozemo, kandi waratwubatse, kandi waratureze, kandi uradukuza, ni nawo watugejeje ahangaha. Amen. Ndabishigikira, ndanabikunda, kuko nzi icyo ari cyo, nzi icyo nibyo nakora mu buzima. Nabaye muri byo igihe kinini. Amen. Narimo ntekereza murimo muririmba, nibuka ko gihe nabikoze muri 84 nibwo umwuka w'Uwiteka yanjeho. Ansanga ndagiye inka ku musozi, asa naho icyo gihe nari mu bihe bibi, genda sifite umwanya. Abantu babonye igihe gihagije cyo kuzigisha, kuko genda umwigisha, ntabwo nja kuvuga ubutumwa, ndigisha. Niwo murimo nja nkora. Rero ugasanga rero kenshi mba nibereye mu bantu bashaka kwiga kuruta uko tujya kubwiriza, kuko buri muntu aba afite umuhamagaro we. Icyo gihe umwuka wera nsanga ku musozi, nari nsa nunaniranye, nari nsa naho iby'Imana byari byarantakobye, twaragiye ukubiri nabyo. Umwuka w'Uwiteka nsanga ku musozi munsi y'igiti cy'igishasha, aranyiyereka. Kristo arambonekera. Uwo munsi bisa naho ubuzima bwanjye buhindukiye, maze sa naho nikanze, ngira amahirwe hari umuntu wari hakurya yanjye aragiye inka, ndirukanka ndamusanga, yari umudiyakoni, mubwira ibimbayeho, arambwira ngo ni Kristo Yesu waguhamagaye. Hallelujah. Ndapfukama, aransengera, ntangira urugendo rw'ubukristo. N'ejo twarabonanye nawe, twaganiriye bene ayo makuru, turicara turarira, twibuka urwo rugendo kugeza uyu munsi. Yesu nabanye nawe 84 ntiyigeze ampemukira. Hallelujah. Nabanye na Yesu icyo gihe nari ndangije secondaire, icyo gihe nari mu mwaka wa nyuma wa secondaire ndangiza. Ariko kuva icyo gihe kugeza uyu munsi ndacyamubona, ndacyagendana nawe, ndacumva aganira nanjye, kandi buri mwanya shaka kumwumva. Amen. Rero reka tuganire ijambo ry'Imana. Nifuje ko tuganira. Wa musore wateye indirimbo mu kanya ushoje, byantunguye cyane. Nibajije ndetse nongere mbwirize nyuma y'iyi ndirimbo, cyangwa mvuge ngo nayiririmbe nanjye, nubwo maze kugira imyaka itanyemerera kubyina, ariko ntambira Imana mvuge ngo Mana, icyo wari wambwiye gukora cyarangiye nagikoze. Hajya ya ndirimbo yavuze ngo umuntu wese uca hehe akinjira aciye hehe, ngo ni iki, ngo ntukemerere iki, ntukamwemerere iki. Nuko mureke dusome ijambo ry'Imana. Iryo ni ryo nganira. Tujya mu Bami ba mbere igice cya 3 umurongo wa 20 kugeza ku wa 21.
genda ndasoma ahandi hamwe kugira ngo ncunguze uburyo umwete ndeke dutarame turirimbe kuko naje ndishimira kuririmbana namwe no gusimbuka kanezererwa iyo mana. Abami ba mbere igice cya 3 umurongo wa 20 kugeza ku 21. Twahabonye dusome mu izina rya Yesu. Icyo gicuku arabyuka ankura umwana mu gituza, ubwo mujya wawe nari nsinziriye amuryamisha mu gituza cye. Wa wundi wapfuye amuryamisha mu gituza cyanjye. Mbyutse mu museke konsa umwana nsanga yapfuye, ariko mu gitondo mwitegereje mbona ko ari umwana atari umwana wanjye. Umwana wanjye nibyariye. Reka tureba Abefesi igice cya 14 umurongo, igice cya 5 umurongo wa 14. Abefeso nasoma ahandi habiri gusa ndabashoje. Abefesi igice cya 5 umurongo wa 14 n'uwo murongo wonyine soma ngasoheza muri Timotheo. Nicyo gituma bivuga ngo usinziriye we kanguka uzuke, Kristo abone uko akumurikira. Soreje mu rwandiko Paulo yandikiye Timotheo rwa 2 igice cya 1 umurongo wa 14. Urwandiko Paulo yandikiye Timotheo rwa 2 ni igice cya 1 umurongo wa 14. Ikibisanyo cyiza wabikijwe ukirindisha umwuka wera utubamo. Mwakira ijambo ry'Imana. Mureke niba bitabagoye dukomere ijambo ry'Imana amashi. Bibiliya ijambo ry'Imana Yeremiya yaravuze ngo rimaze kuboneka ndarirya, ngo rigeze mu nda yanje rimpindukira ibyishimo n'umunezero, ngo kuko nari nitiriwe Uwiteka Imana. Ndagira ngo muri uyu mugoroba mu mwanya w'iki gitaramo hamwe no kuramya Imana no guhimbaza, mureke tube nk'abahimbaza Imana mu ijambo ryayo naryo, kuko nabwo n'ubundi buryo dushobora guhimbaza mu Imana, nubwo habaho n'indirimbo no gusenga no gutanga amaturo, ariko no kumva ijambo ry'Imana ni uburyo bumwe bwo kuyihimbaza. Mureke twumve Imana ikivuga noneho nayo. Twayibwiye turirimba, twayitakiye dusenga, ni mureke Imana igira ikivuga kanya gatoya, kuko dufite abashyitsi benshi kandi bakeneye nabo guhumeka no kuririmba. Bwose tubikore, ariko mureka kanya gato dutuze twumve ko hari icyo Imana yatugeneye muri uyu mugoroba. Ndizera ndashidikanya nyuma yo gusenga, ndizera ko hari icyo Imana iri buganire nawe, cyangwa hari impamvu yatumye uza muri uyu mugoroba. Haleluya. Umbwire uwo mwicaranye ko tuguhaye ikaze mu ijambo ry'Imana. Kiri mutoya narerewe mu muryango, hanyuma nyogukuru yaranyigishije ndoza umuco wo mu muryango. Hari ikintu yari yarantojeje ntajya nibagirwa na gato, nuko yandozaga akambwira ngo nubona inkoko ngo agaca karahaciye gatwaye abana cyangwa abana b'inkoko barakomeretse, ngo uzuzane igisafuriya, urebe igisafuriya kinini ugishire hejuru y'abana b'inkoko bahwereye baguye igihumura, ngo hanyuma ugishire hejuru y'umwana w'inkoko, ngo uririmbe y'indirimbo. Sindi umuririmbi, sinigeze no kuririmba, sinabaye n'umukorari kuko natinze hanze, najenje ariko nza kera nararenze bitakimfite, ndagifite umwanya wo kuja muri korale ko nahise nja ku ishuri ndatandukana iriya naho nagombaga kuririmbira korale. Arambwira ngo uje uririmba iyi ndirimbo, kandi nabikoze igihe kinini. Aravuga ngo uje uvuga ngo tumburuka mwana w'inkoko tumburuka na w'inkoko tumburuka, agaca kagiye humura agaca kagiye tumburuka mwana we. Hanyuma ngo uje urengeza ya safuriya ngo urebe ko umwana w'inkoko yagaruye ubwenge. Ibyo nabikoze inshuro nyinshi, sanga birahumuriza inkoko. Kristo Yesu nakoreye aguhumurize muri uyu mugoroba mu izina rya Yesu. Nimba warahungabanyijwe na Satani, cyangwa yaraciye iwawe mu rugo, cyangwa agaca mu bitekerezo byawe, cyangwa agaca mu byo ukora akagutera ubwoba ukagira ngo wapfuye, humura, Yesu aracyariho. Haleluya. Uhumure muri uyu mugoroba. Haleluya. Nifuje kuganira namwe ijambo numvishe riza akimbwira ngo
turakwifuza. Numvise ijambo ry'Imana mu mutima ako kanya twicaye nawe aho yambwiriye mu ihema, numva ijambo ry'Imana rimbwira ngo ankura umwana mu gituza. Niyo ngiye kuganira namwe. Amen, amen. Kubera rero ku mwanya ari mutoya sinaje muntonda bagwira ngo mvuga ari amakuru yose ukwira ijambo ryaje mugende murisome muraza kuribona, ariko sinavuga amakuru yaryo yose kuko nge ndi umwigisha w'ijambo ry'Imana. Rero sinaje muri ibyo kuko mwebwe muracyari bato, murashaka kuririmba kandi murashaka ko twiruka, kandi ntimwokwiruka ngo musige. Ariko rero reka mbakorera ibyo mushaka, tuje gutanga umwanya wo kuririmba, ariko mureke tuvugeho umwanya muto ngo ankura umwana wanje mu gituza. Bimbwire mugenzi wawe iryo jambo gusa kugira ngo byenda ryumve. Haleluya, haleluya. Ankura umwana mu gituza. Nifuje ko twumva iryo jwi ritaka, hanyuma nituje kurisoza mureke turamye Imana hamwe n'uyu mubyeyi watatse aravuga ngo ankura umwana mu gituza. Amen, amen. Birababaje cyane, abantu benshi twagiye mu bukirisitu, turaba kirisitu, twarabimenyereye, ariko ubukirisitu ntibwatumenyera, ariko twe turabumenyera. Abantu bamenyera inzu y'Imana, ariko Imana itarabamenyereye. Abantu bamenyera gutwara Bibiliya, ariko Bibiliya itarabamenyera. Nico gituma Bibiliya zivuga ngo bamwe bazavuga ngo twakoze ibitangaza mu izina ryawe, ngo ababwire ngo nimumve imbere sinigeze kubamenya. Mwirinde kuzamenyera ijambo ry'Imana no kumenyera inzu y'Imana tudafite Imana rurema muri twe. Amen. Bwana asifiwe. Bibiliya ijambo ry'Imana dusomye hariya urabyumva neza, hariya Timoteyo baramubwiye, Pawulo arimo aganira amagambo menshi, n'igitabo nja nigisha inshuro nyinshi, ariko yamubwiye ijambo ngo urarinde, uzarinde ikibitsanyo wabikijwe. Iyi Mana muvuga, iyi Mana dukorera, aka gakiza twahawe, Bibiliya iravuga ngo tukarwanire. Bibiliya iravuga, Yohana yaravuze ngo ubwami bw'Imana uhereye kera ngo buratwaranirwa, intwara zibugusha n'imbaraga. Ntabwo ibyo twahawe tudakwiriye kubirinda. Umunsi umwe nigeze kwegera bariya basore baje batwara imodoka zitwara amafaranga, ndababaza ngo ese izi mbaraga mushora n'ubu buryo mwiteguye gupfa mupfira aya masanduka mujanye muri banke ari amafaranga, mbese mwaba mwiteguye no gupfira Kristo? Barambwira ngo ya. Kenshi hari ibintu tuje turinda bigira umumaro muto cyane, ariko tukananirwa kurinda ikibitsanyo Imana yadushizemo. Agakiza twahawe ni ikibitsanyo, kandi hari abajura benshi bifuza agakiza kawe. Amen. Cyane cyane mu myaka mufite hari abajura, hari ibyana by'ingunzu biba bivuga biti uwo bimpa kagira ngo mbimukureho. Ibyo nibyo tugiye kuganira umwanya muto, hanyuma mureke dutarame, dukomeze kuramya Imana, dukomeze no kuyisingiza. Icyo gituma Pawulo yamubwiye ngo uje ubirinda icyo kibitsanyo naguhaye, uje ukimenya, ukuze ukizigama, kuko hari ibishaka kukijyana, hari ibishaka kukirya, hari ibishaka kugishikura mu maboko yawe. Uje uba maso. Maze Abefeso baravuga ngo ube maso, ngo yewe usinziriye we ngo kanguka, Kristo Yesu ngo abone uko akumurikira. Amen. Reka mvuge iby'iki gicuku twari dusomye kija kibaho mu bantu benshi, kikagera kandi bakiri mu nzu y'Imana, bagakomeza kuririmba uko baririmbaga, bagakomeza gusenga uko basengaga, bagakomeza umurimo w'Imana uko bawukoraga, ariko ntumenye ko igicuku cabagezeho. Umugabo umwe nigeze kuganira, ndashatse kuvuga, yagiye mu nama umunsi umwe, yarambwiye ngo bagiye mu nama y'ikanisa ariryo torero, ngo bagira iminsi 3 baja biga amagambo amwe y'itorero, baraba pastori, ngo bugaca bukira bakarira aho bicaye mu nama, hanyuma ngo umunsi wa 3 urangiye barataha. Ngo batahe baragenda, we asiga babo abarusha ndetse amaguru,
agenda na gurupe ya mbere, inyuma ye hakaba gurupe yananiwe yasigaye. Baragenda ngo bagere imbere, arasinzira mu bitekerezo, ubwenge bwe butangira gusinzira, ariko ari maso areba. Arakomeza aragenda, asigaraho gatoya, babo baramusiga, akomeza kubakurikira ngo ageraho ibitotsi ngo mu bibane byinshi. Arahindukira, agira demituru, asubira iyo yavuye, ariko ntiyabimenya. Arakomeza aragenda ngo agere iyo yageraga, ahura na bagenzi be. Batese kurajahe? Ati turimo dutaha. Bati wagaruse iyo tuvuye mu nama. Ngo arahumura aravuga ati yeme nari nasinziriye. Ntibitangaje ko abantu basinzira kandi bagikora imirimo bakoraga. Ntibitangaje habe na gato ko wakomeza gusenga, ariko Bibiliya ibona warasinziriye. Kanguka yewe usinziriye we, Kristo Yesu abona uko akumurikira. Kanguka, Kristo Yesu abona uko akumurikira. Ureke kujijisha, ureke kwereka abantu ko uhumuye kandi wahumye kandi wasinziriye. Iryo ni ryo jwi ryanje mbazaniye. Ndagira ngo mbabwire ngo bavandimwe, uru rugendo tujamwe mu ijuru si koperative. Uru rugendo tujamwe mu ijuru ntibazakira ministeri, uru rugendo ntibazakira ababishope, uru rugendo ruzakirwa umuntu ku giti cye. Kila mtu atauchukua mzigo wake mwenyewe. Hey, haleluya! Ntabwo tuzaja kuvuga ngo twarataramye. Oya, oya, oya. Muzasome neza igitabo cya Maraki. Yaravuga ngo bubaho Uwiteka baraganiraga, ngo igitabo cy'urwibutso kikandikwa, ngo imirimo yabo yose ikandikwa. Hariho umunsi kizabumburwa, hakavuga amakuru ya buri muntu. Amen. Ntinyubuka Kirisitu cyane. Mariya Mukamburishi yaravuze ngo icyakora ngo si ntibugoye, ngo haje hagora ubw'ikijuga, haje hagora ubukristo bw'igice, ngo ariko ubukristo bwuzuye ndibuja bugora, ngo buzabumera ko kwikorera ikurutu y'amazi yuzuye ntizituma igenda inyeganyega. Ngo ariko ubukristo yabonye bubikamburishi ngo nugutwara ubukristo bw'igice, ngo buzabutuma ijosi ryawe rigenda rigira gutya. Mureke twambare Kristo muzima kandi wuzuye. Bwana asifiwe. Iyo Imana tuyiheze icyubahiro. Haleluya, haleluya. Kandi ntumbwire ngo se niko ubonye, niko oya siko mbonye, niko Bibiliya ivuze, niko Bibiliya ivuze. Kandi nturageraho utosinzirira mu rugendo ruja ku musaraba cyangwa ruja kwa Yesu, nturahagera. Mureke babwire nihuta vuba. Hariho umugabo umwe nasomye witwa Aburahamu, yari igitangaza. Aburahamu umunsi umwe Imana yaramubwiye ngo ugende ufate ibimasa ngo ugisaturemo kabiri. Simbivugaho umwanya, bifite umwaka, murabiza basomye Bibiliya. Ufate n'ihene, ufate n'intama, ufate n'inuma, uzuzishamo kabiri, ngo keretse izo nyoni zonyine, ngo hanyuma ngo uzitatanye ngo zije zirebana, hanyuma ngo ube maso urinde inkongoro ngo ntizizikoreho, ngo kandi ntusinzire. Aburahamu umugaragu w'Imana ngo aricara arareba, ngo ariko ngo bigeze mu kirengarenga, Aburahamu ngo arasinzira, ngo inkongoro ziraza zigwaho. Amaze Uwiteka avugana na Aburahamu, aramubwira ngo Aburahamu, nubwo ngukunda ariko kuko wasinziriye igitambo kiri aha ngaha ukagisinzirira iruhande, maze inkongoro zikagikoraho, ngo ndagira ngo nkubwire ngo abana bawe bazaba iminyago, bazaja mu bundi bwoko babukorera imyaka 400. Quelle est cette façon de vivre avec Dieu? Abrahamu ubwiwe n'Imana ngo ube maso ukanure inkongoro ntizikore kuri iki gitambo. Imana iraje ikore gahunda yari yamubwiye. Abrahamu arasinzira. Gusinzira kwa Abrahamu abana be babikoreye imyaka 400 mu buretwa muri Egiputa. Imana si nyokorome, Imana si sobukwe ngo izagira isoni zo kukureba mu maso. Muraho ariko mukunda ijambo ry'Imana. Bwana asifiwe, Bwana asifiwe. Abrahamu yari igihanganga imbere y'Imana. Abrahamu ni umugabo wageze uhaguruka Imana nayo ikavuga ngo ndakwemera, ariko ngo kubera ko yasinziriye. Reka nkubwire neza, bwira mugenzi wawe ngo kanguka, ureka gusinzira. Mureke gusinzira, mureke gusinzira. Bwana asifiwe, Bwana asifiwe, Bwana asifiwe. Ikicumba cyawe kirimo abagabo bafite imbaraga nkiza ba Samson. Harimo barimo
bafite za mbaraga za Samusoni. Ariko reka nkubwire, Samusoni yarasinziriye, abanzi baraza baramwogosha, imbaraga ze zirarangira. Muzamwumva amakuru ya Samusoni, bamunogora mw'amaso. Nubwo yaragifite imbaraga akagira gutya, bakagira ngo umuntu aracyari umuntu. Oyaje, umugabo umwe azasaba hariya mu mujyi ndangwa aracyabaho, nagaza mubona kiba kimisagara n'ubu ndamubona azavuga ngo ni muzima, kandi azayambara costume igihe cyose yambara ikoti. Iyo hayasaba abantu uri bazashaka kumuha iyo bari mu modoka, kuko uzubona ari muzima, ukabona gusa ari umunebwe. Akavuga ngo yewe, ngo mutareba ku mutwe ngo amaguru garaboze, ngo mutareba ku mutwe ngo amaguru garaboze. Mu yandi magambo indwara ye akavuga ati amaguru yarashize, nubwo hano umeze neza, untabare umfashe. Ntibakaje bareba gusa kugenda hanze. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Ngiye kugera kuri rya jambo maze nsoze, kubera nyine twubahanye muri ya magambo. Yesu yigeze guca umugani aravuga ngo umubibyi yaragiye arasohora aja gubiba imbuto, ngo azibibye ngo nijoro basinziriye ngo umwanzi araza. Amen. Mu bitotsi umwanzi hari igihe azaza agashira mwibye, ngo bagiye gusanga ngo basanga ibyo babibye havutsemo ibindi. Baza kubaza Yesu batese tugire ati kera mwararangaye, ibintu byarameranje, nta kundi mwoba mugikoze, iyi ni melange, nimureke ibintu zo bisobanure nyuma, kuko ibiriho deja nimugira ngo murakwega tibiza gukunda. Amen. Hallelujah. Yewe usinziriye we, yewe usinziriye, urugendo ni rurerure. Hallelujah. Urugendo ni rurerure, kandi urugendo turakomeje, kandi turimo turaja mu ijuru. Nimureke kurangara. Bwana asifiwe. Umunsi umwe nagiriwe amahirwe, bansabye ngo nigishe iriya ndirimbo y'amazamuka. Iriya ndirimbo ngo n'indirimbo baririmbaga ngo barimo bajamuka baje i Yerusalemu. Ngo nduburira amaso yanjye hari iriya ndirimbo ngo babaga bafite abanzi ku misozi, bahe bazamuka baje i Yerusalemu, maze ngo bakabura uko bo bigenza. Abantu bamwe bakaruha, ngo baruha muvuga butumwa bakaruha, ngo abantu bamwe bakavuga ati yeme turananiwe, twebwe ducitse intege, uru rugendo ni rurerure, amabuye, izuba, ubutaka bugoye bwo muri Yerusalemu bahiye. Bane ngo bakababwira ngo yeme, ngo nimureke tubabwire, tubaririmbira akaririmbo ngo turuburira amaso yacu ku misozi, ngo mbega gutabarwa kwacu kwavahe. Hari indirimbo ngo baririmbaga ngo yari yo gusubizamwo abantu intege. Ni bene ya ndirimbo muza mubona abantu barimo bubaka ama etage badafite ibimodoka bibamenera amasima, baza baririmba indirimbo muja mugira ngo ni ikindi. Zijya n'indirimbo ngo zo gufashanya kuzamuka kugira ngo bageze simiyo baje. Amen. Ibi bintu cyo dukora, ibi bitaramo za Gisubizo n'abandi bose nkuko mwabivuze, buriya n'uburyo bwose Imana yatanga bwo kugira ngo satubwira abantu ngo nimukomere urugendo, tuzagerayo, umunsi umwe tuzabona Yesu. Nimwihangane, abagiye kubivamo tukababwira ngo nimwihangane tuzagerayo. Nico dukora. Amen. Amen. Bwana asifiwe. Reka rero mvuge kuri iri jambo noneho mfata akanya ko gusoza, kandi mwakoze kunyihanganira. Umwigisha kubana n'abavuga butumwa bija bigora, ariko reka mvuge uyu mugore. Amen. Ndavuga ibintu birindwi kandi ndabivuga nihuta, simvyigisha kuko nakabyigishije, ariko ndabivuga mu mazina, mu byandike nimba mubishaka muzaje kubisoma. Noneho nawe uzakora ikintu kimwe. Ijambo ry'Imana ukumuja muribona rije rikora general check up. Icyo ryagenewe ni kujya muza muvuga ngo uje kwa muganga ngo bagusuzume. Ijambo ry'Imana nta kindi rigiye gukora, rigiye kugusuzuma wowe umenya aho urwaye, ariko ugire general check up, wirebe, wisuzume, umenya aho wananiriwe. Vuga amen. Vuga amen. Ikindi cya kabiri, ijambo ry'Imana riza rikora autopsy, spiritual autopsy. Spiritual autopsy ni umuntu iyo yapfuye baza bavuga ngo nimumenye icamwishe. Niki cyamwishe? Byibura dutange raporo ngo niki cyamwishe. Hariho abantu baguye mu nzira muri rugendo tujamwe mu ijuru. Ikintu kimwe kiza kibafasha ni ukwemera ijambo ry'Imana ribikabakorera autopsy, ryatanga raporo bakayemera, bayemera bakihana, bihana bagakizwa. Amen. Bwana asifiwe. Hallelujah. Hallelujah.
Bibiri itubwiye amakuru y'uyu mugore. Bari abagore babiri kandi igitangaje bari mu cyumba kimwe, kandi igitangaje bombi ngo barabyaye, uretse ko uyu wabo yabyaye iminsi 3 mbere, hanyuma ngo mugenzi we nawe arabyara, ngo babana ahantu hamwe bari mu zimwe. Ndaza yabana rifite umwanya muremure ngo mbivuge mu buryo bw'umwuka. Mu buryo bw'umwuka ni ukuvuga ngo kugeza ubu ngubu perezida ntukigere utinya shehe. Nta kintu shehe yoza gukorera muri urugendo tuja mu ijuru, ariko abazakunaniza nabo mwabanye. Amen. Abo mwabanye mu nzu y'Imana nibo ba mbere bazagutera ikibazo, ariko shehe aririya nawe uririya. Amen. Hallelujah. Bibiri ijambo ry'Imana riravuze ngo maze aba bagore bombi ngo barabyara. Niko baje kuvuga urubanza rwabo, nta mwanya twaba dufite uburyo bagiye kuganira, baje kubwira Salomo Imana yari yamuhaye ubwenge. Barabyara bombi ngo bamare kubyara ngo mu gicuku basinziriye. Amen. Ibintu byose bizaba ibiyo wamaze kumenyera hanyuma ugasinzira. Ngo basinziriye, mugenzi we ngo aryamira umwana we arapfa. Ngo amaze gupfa ngo arabyuka nijoro ngo arebe wabo, abona uwabo arasinziriye. Amen. Bureke mbabaza ijambo rimwe, ese yabona mugenzi we ari maso aba yaramwambuye umwana? Oya, oya. Bamwe mu bo twabanye nibo bari mu kutureba, babona dutangiye ko gusinziraho gatoya bakatubwira andi makuru, bakatujana mu yandi makuru, kuko twamenyeranye nabo bakadukwega vuba kandi tukabemera vuba, kuko n'abantu twabanye n'abajama twakoranye. Uyu ngo arebye mugenzi we ngo abona arasinziriye, aravuga ati umwana wanje yapfuye ariko we ni muzima, ariko dore icyo nkwiriye gukora ni kuvuga ngo tugabane n'ibyanga bigire bite bimeneke. Ngo afata wa mwana we wapfuye aramwikoreye, ngo amushira mu gituza cye cya wa wundi utapfushije. Ngo hanyuma afata wa wundi wapfuye amushira mu gituza cye utapfushije, afata umuzima ngo aramuzana amushira mu gituza cye. Niho hahandi numvisha ko karirimba kamfashije di, nuko ntazi kuririmba kandi mu nyigisho zinza ndirimba, ariko kamfashije cyane. Mfite ubwoba, ndatinya cyane ko dushobora kuba abantu benshi baza bagenda baranyazwe. Abantu benshi bashobora kuba baje bagenda ariko baranyazwe cyera. Ndavuga ibintu 7 byiza umugore wanyazwe yakoze. Ndavuga ibintu 7 byiza wokora muri uyu mugoroba, nimba hari aho wanyagiwe, nimba hari icyo watakaje. Hari inzira 7, ibintu 7 wokora, maze Imana ikawungereka kugarurira, amaze tugatambira hamwe nawe. Amen. Amen. Hallelujah. Yeah, hallelujah. Biblia umva uko ivuze. Reka mvuga ibi bintu basi kubera umwanya kugira ngo dutarame. Hari ibintu 7 uyu mubyeyi yakoze kugira ngo agarurirwe icyo yanyazwe, agarurire icyo yibwe. Hari indirimbo twagaza turirimba kera bideriwe ngo mana we ngo nkomorera naranyazwe. Usarega sinkimenya izo ndirimbo kuko sinanamenye kuririmba, sinagize amahirwe yewe, ariko abayagize muja muziririmba ndazikunda n'indirimbo z'amazamuka. Aravuga ngo bacaririmba ngo umana nkomorera naranyazwe. Ikintu cya mbere cyiza wakora iyo wambuwe umwana wawe mu gituza, iyo ibyo wari ubitse nk'ibitsanyo byagukuweho, iyo watangiye kubikurwaho, iyo bigiye, hari ikintu cya mbere uyu mugore yakoze cyiza, nicyo nababwiye ngo yasuzumye umwana. Amen. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Uje wikorera wenyine check up. Uje uvuga ngo ese Yobu yaravuze ngo henga nipime ku mizani, kandi ndebe imizani kwiriye, ndebe yuko abafakazi mbafasha, ndebe yuko imfubyi ntazirya, ndebe yuko njanza gusenga, ndebe yuko amaturo nayatanze neza, ndebe yuko nakiranutse mu murimo w'Imana, ndebe ko ntawe nabwiye na. Aravuga ngo reka iyo mizani ndishireho ngo maze nipime ngo rebe ko gihagaze neza. Amen. Uri mu gupima ibiro by'ibirayi wariye ukaje uvuga ngo bigeze muri 75, ariko iby'Imana bigeze muri combien? Bigeze kangahe?
Amen. Amen. Ntabwo baje baturebera mu mpano, ntabwo baje barebera abantu mu mpano ngo bazi kubwiriza, ngo isigatigita, ngo bazi kuririmba, ngo abazimu bakagenda. Baje baturebera mu mbuto twera. Mukareba abantu ngo kuko bazi kuvuga ubutumwa bwiza, ngo kuko bamize ijambo ry'Imana n'impano Imana yabahaye. Ntimukareba abantu ngo bazi gukora iki niki, ariko muje mubanza mubigeho murebe imbuto bera. Amen. Icyo nicyo cyambere nari mvuze cyiza. Umugore ngo abyuke, icyambere asuzuma umwana. Amen. Mbwira mugezi wangu suzuma aho ugeze, suzuma urugendo rwawe, usuzume iby'agakiza kawe ko ndihuta. icya kabiri yakoze ni prise de conscience. Prise de conscience mu yandi magambo yararebye aritegereza ngo amenya yuko umwana atari uwe. Amen. Hariho ibintu ufite bitari ibyawe, hari ibintu wagiyemo bitari iby'abana b'Imana, hari ibintu dukora abatureba bakumirwa bakavuga ngo ese aba ni babandi. Amen. Haleluya. Mureke kumanywa batubone, mureke nijoro batubone turi babandi bamwe bamenye gusa, kuko Bibiliya iravuga ngo turi urwandiko rusomwa n'abantu. Amen. Yagize prise de conscience. Ndaguhamagarira muri uyu mugoroba, gira prise de conscience. Banza umenye umwana ufite si rwawe. Amen. Banza umenye ibyo uhayikora ntabwo bikubereye. Tu n'es pas digne n'ibyo urimo, biri contrary n'ubutumwa bwiza. Bibiliya iravuga ngo mugende uko bikwiriye ab'umwami. Amen. Mugende uko bikwiriye ab'umwami. Prise de conscience. Who am I? Ninde? Ubundi we bigomba kugaragaza, bigomba kuleadinga my life. I have to change my life because who I am. Nuwa Yesu. Kandi aba Yesu aho Yesu atari barahaba. Amen. Aho Yesu atahagaze pari ngomba gushininga, ngomba kumurika, bakamenya ko abo Yesu yatumye bageze hano. Baravuze ngo Pahoro we ngo babandi bubisisi ngo nini wacu bagezeyo. Mureke dukomere Imana yaduhamagaye amashibati n'ukuri. Ntabwo ndakorwa n'isoni. Ntabwo ndakorwa n'isoni kubwa Yesu wampamagaye. Kuva 84 muri December sindumva na rimwe. Sindumva la kaskilba. Trela genegani hirma igera. Si kaskila kontrelama. Sailma. Sa kelmargerga skolairuma. Hininglima. Si la kaskeshala margiguma sa clariduma. Si sa klitama hanilmi. San Clemai do Chandelier, and my mosquito, who get him hindima, Condrega, Hinigirma, Loginma, Toki, Hidinma, Skule, Lankatkela, Hila Skule, La Shantai Megane, in this country, Hilma Croskai. Highly constant, Hiranko is sonny. Loskashilma in San Cloma. Oh, yes, Twamenge. Uyu Kristo twamenye, twagize prise de conscience, tumenya who we are. Twamenya abo turi bo muri Kristo Yesu. Bana asifiwe. Pawulo yaravuze ngo kuri bamwe turi impumuro y'urupfu, abandi turi impumuro y'ubugingo. Haleluya. Kola shantalama. Haleluya. Kuri bamwe turi impumuro y'ubugingo. Izana ubugingo. Ariko ku bandi turi impumuro y'urupfu. Iyo batureba bagira ngo twarasaze, aravuga ngo banatwita bakene, ariko aravuga ngo dutungishe benshi. Prise de conscience. Prise de conscience. Banza umenye ko ibyo ese iki kintu cigatiye mu gituza ni rwawe.
iki kintu wagize identity yawe niyo identity yawe. Ese iki kintu kikurimo ni rwawe. Bwana asifiwe. Basi reka mvuga icyagatatu nihuti. Icyagatatu cyiza wakora n'icyo uyu mugore yakoze, ngo amaze kumenya yuko umwana atari uwe, amaze kugira prise de conscience, amaze gukora neza, arakora analyse, akora arareba, aravuga ngo sinjya kubwira abantu, reka nje gutakira umwami. Mbwira mugenzi wawe ngo takira Yesu wenyine gusa. Reka gutakira abantu, reka guhamagaza abantu, reka kuzana amazimwe mu itorero, reka kuzana amazimwe mu bantu ngo ni naka watumye mbivamo, ngo ni watumye, ngo ni wowe wigwishije. Ninde wakugushije? Reka kwikorera abandi, ni wewe. Amen, amen. Kandi Bibiliya iravuga ngo abarushe n'abaremerewe bagira batayemere nimusange Yesu, muve mu mantu, muve mu magambo. Dore umuntu umwe gusa watakira ukamubwira ngo dore ibyo mfite siko bikwiriye, sinkiri wa wundi. Ni Yesu wenyine w'i Nazareti. Haleluya. Mureke tumukomera amashyi uwo mwami wacu. Yesu w'i Nazareti. Ni Yesu w'i Nazareti. Niwe wenyine je numva uyu mugoroba. Wowe nimba warasanze mu gituza cyawe hasigaye harimo ibindi bitari ibyo wari ufite, dore usanga gusa. Reka kuvuga amakuru, sanga Yesu. Muri uyu mugoroba ndagutumira, hariho umuntu umwe ushobora kumva ikibazo cyawe, hariho umuntu wakwakira ikirego cyawe, ni uwitwa Yesu w'i Nazareti. Amen. Icyakane cyiza yakoze icyakane yakoze cyananiye abanyetorero benshi, cyananiye abakristo benshi. Mbabarire ngiye gusoza rwose, ndashoje ngo uyu mugore amaze gutakira Yesu hari icyo yemeye, ngo yamenye intege nkeze. Aravuga ngo umujakazi wawe mwami, ngo ubwo nari nasinziriye, ariko umuntu uri mukumukoraho akamazana amashami, yewe umuntu akamamera amashami. Oya ye oroha nimba ijambo ry'Imana ari kugezeho ntugonde ijosi. Bwana asifiwe. Uyu mugore yahise ngo abona ibintu, aravuga ati ye, abwira umwami ati mwami ntiwirirwe umbaza uko byagenze, umugaragu wawe umushakazi wawe nari nasinziriye. Amen. Kanguka Yesu abona ko akamurikira. Kanguka Yesu akumurikire inshuti yawe. Kanguka Yesu akumurikire. Reka nihute rero nje kugera ku cyagatanu uzasoza. Icyakatanu nakundiye uyu mugore, nawe wakora muri uyu mugoroba, ngo yanze kugumana intumbi y'umwana utari uwe. Haleluya. Bwana asifiwe. Ariko nibura n'intumbi yawe, kuko bazavuga ngo nyiri mupfu ni ufata hano, ariko uzi gufata hano katarahawe di. Ngo mugore yaranze. Sinagiye mu rubanza kuko murabya kubisoma, ariko habayeho komba, habayeho kurwana. Niko tuzaturwana na Satani, atubwira ngo nabandi niko bameze. Satani akavuga ngo ariko wabayute hari icyo bitwaye, nta kibazo, niko nabandi bameze, niko nakameze. Umugabo umwe yaraguye mu rusengeri wacu nijoro twaseze, akaba aricaye ku ntebe y'imbere aratemba, habaga ari ahantu mu mbeho, yashize umupira mu maguru aratemba, ananirwa kubyuka kubera ko umupira wari wahambiriye. Yari yambaye umupira ufunze amaguru kubera imbeho. Noneho baragerageza, twe tugira ngo ni igicure, twaseka tugira nk'ubwoba. N'umuntu w'umugabo uja wicara kuri zira ntebe z'imbere, abantu bariruse baramubyutsa, arababwira ati ndahambiriye amaguru. Baramuhambura ngo bakure umupira, arabyuka ngo tubona ari ibitosi, atari igicure yarwaye. Amaze turaseka ngo duseke, aravuga ngo se ko muraseka, ngo asindivuga irindi tora. Yamavuga ngo no mu kanisa jahanaka, ngo baravuze ngo hari undi mugabo watembye, afite analyse z'abatembye gusa, ntaza babyutse. Muraho ariko muraho. Haleluya. Hari abantu Satani aje bwibara le negative, ariko reka ndeke. Icyo nicyo cyagatanu cyiza yakoze. Yanze kugumana intumbi, yanze kugumana umurambo utari uwe, yanze kugumana identity itari iye. Abwira umwami ngo no. Icyagatandatu ngo atitiriza umwami, aramubwira ngo je insiste,
ndashaka ko bangarurira umwana wanjye. Bwana asifiwe. Icyambu uyu mugoroba ukavuga ngo sinta, ndashaka ko data wo mu ijuru ungarurira, ngomorera, naranyazwe, ngarurira ibyanje, uri Uwiteka Imana ishobora byose, ibifite imibiri byose n'ibyawe, ngarurira. Amen. Gutitiriza ko wa mugore w'umupfakazi ngo nubwo umwami atabyumvaga, nubwo umwami atatinyaga Imana, ariko gutitiriza l'action y'umugore yo kwinginga Imana, yo kuba imbere y'Imana, yo kwangira Imana kuva iruhande rwayo, Imana irabikora. Amen. Nashoje, iteguruze ukomeze turamye Imana. Nicyo cya karindwi ni ico ngisho. Nimukomeze mubike cyakibita mukiza, mukomeze murinda agakiza. Mbabwiza ukuri, isengesho mfite muri uyu mwaka 2024 niko ndasaba Imana ngo Mana umpa ubwenge uburyo mbika ijambo ryawe. Umpa ubwenge mbashe kubika ijambo ryawe. Ibyonyi byabaye byinshi kandi birimo birashaka kunyegera. Umpa ubwenge gutuma mbasha kubika ijambo ryawe. Icyo cya karindwi nsorejeho. Icya karindwi uyu mugore aracelebra ngo agarurirwe ibyo yanyazwe. Mureke dukomere Imana yacu. Haleluya. Muri uyu mugoroba Uwiteka Imana akugirira impuhwe, akugirira ibambe, ngo umwami yakoresheje inzira zose Salomo simbijamo, ariko ngo kugeza aho babona ko uyu mugore arengana, akwiriye gusubizwa umwana, maze ngo ahabwe umwana we, ngo amuhawe, ngo yongera kugira ibyishimo byo konsa. Aravuga ngo urubanza nararuburanye kandi Uwiteka yarantsindiye urubanza. Aravuga ngo Uwiteka nahabwe icubahiro. Agarurirwa umwana. Uyu mugoroba subira hawe, subira iwawe, garukana umwana wawe. Reka kujana icyana cy'abandi cyapfuye, reka kujana intumbi y'abandi. Guma muri wa muhamagaro wawe wa kera, reka kuvangirwa niyaho turi n'ibyo turimo. Yesu akuganirize, garura n'umwana wawe, maze twese twitere hejuru. Nimba dufite Kristo muzima, mureke Kristo uri muri twebwe ari ubyina, ntiyabyina gusa inyuma, ariko Kristo uri muri twebwe mureke ari gutamba. Yesu abaha umugisha.